Pomaže Bog svima. Danas nešto novo na mom profilu, s obzirom da se održava Trebavski zbor, tradicionalni zbor. Okupio sam Trebavce koji evo su ove godine došli u narodnim nošnjama, onako kako su naši preci dolazili, pa da vam malo približimo šta je Trebavski zbor, otkud Trebavski zbor, otkad se održava, koga je pokrenuo, kako se na njega dolazilo, pa ćemo evo dati riječ da se predstave ovi naši Trebavci koji dolaze iz daljine, a i ovi naši domaći, pa da čujemo par rečenica o Trebavskom zboru. Izvolite. Pa ja sam Simeon Kovačević, rođen sam u Gornjoj Zelinji. Živim u Beočinu, ali više od svega volim našu tradiciju i naše običaje. Po pričanju ljudi starije, a i ono što sam ja upamtio, Duga njiva se davno počeli održavati zbor na Dugoj njivi. Prvo su počeli da održavaju, da se skupljaju čobani sa regija ovije, od Čipčija, od Babešnice, od Gornje Zelinje, od Radića i tako dalje, ta sela oko Duge njive. Tu su se takmičili, skupljali na taj dan ispred Svetog Ilije, to je današnji dan koji je nedelja, prva nedelja pred Svetog Iliju. Tu su se sastajali, pa su igrali kola uz frulu i dvonjice. Dvonjice su bile jedan od najstarijih instrumenata koji i dan danas na Trebavi se čuje. I ja sviram dvonjice, prenio sam to na moje sinove, na moje unuke, tu su moji unuci i oni vole sve to. Čak smo organizovali i naše druženje Trebavsko u Beočinu, da bi se družili. Kasnije puno godina, 21. godine, 1921. godine, po zapisima se počeo održavati pravi dugonjinski zbor, kvalitetnije uz bolju muziku. Bilo je to tada pravi zbor, pravo se ljudi družili, to je bilo sve ovdje od prirodo, ništa nije bilo taknuto. Nije bilo ovdje ni temelja od crkve, a kamoli crkve i manastira. Jel se održavala molitva u to vrijeme? Jeste, održavala se molitva. Pop Predo je dolazio, održavao molitvu ovdje na ovome mjestu, baš na ovom mjestu. I tu smo se mi sastajali, nadbacivali se mi momci kamena s ramena, cure i momci igrali u kolu. To je bila jedna lijepa ljepota. Cure se uvlačile u bele košulje, duge pletenice, marame. To je bila jedna fino, istorijski događaj se moglo zabilježiti. A i momci se isto fino oblačili, djevojke i momci se družili, igrali na poštenoj osnovi. Tu se sklapali brakovi, mnogi ovdje na Dugoj njivi. Profesore, daćemo riječ i našem gospodinu iz Radića da i on kaže. Djede, hoćeš nam ti par riječi reći koje ti pamtiš o Trebavskom zboru? Otkad je Trebavski zbor, gdje je bio, kako se održavao, ko je dolazio, samo da... Ovaj zbor bio na današnji dan od uvijek, ja sam zapamtio. I tako da smo mi mali, gdje tad dolazili ovdje se pravio zbor i tu se igralo. Ovdje pred kapijom? Čitav dan, nogu preko noge i tako to dođu iz Gadarca, slastića donesu u sepetu. On je kovata i slatkiša. I tako to. A jel zbor bio ovdje kod ulazne kapije sadašnji ili je bio dole na zborištu? A posle rata, kad se rat završio, ovo se nije smio potigiti, odmah si bez. Kažnjeni smo bili 20 godina. A jel se postavljao krst kad se održavao zbor? Nije, dok je bila kazna, nema krsta, ovo je njima bila, ja je obrađivao orov, kosio, radio. Do rata je bilo zabranjeno, jel? Ko? Nema, kakva molitva je prekinuta, krst je posle postavljen kada je prošla kazna i tu je onda otvorena molitva. A dokad je bila kazna? Dokad je bila kazna? Bila je od posle rata 20 godina, ja mislim da je, ne znam do koje godine, ali 20 godina. Cvijeti Mjetoj dolazio ovdje, držao govor kad se podigli spomenik posle krstovnih dob partizanskih. Hoćeš nam nešto reći o svojoj šajkač Trebavskoj?
Šajkaču je moj djed služio vojsku, Dobro, djede. Kraljevu, po Šajkaču. I tako ostalo moj otac nosio Šajkaču. Tebi su djede sinovi, Ja jel tako, sam- stradali ja u sam- ratu? Tebi su 2 sina stradali. 2 sina, reko, stradalo u ratu. U ratu. U ovom zadnjem. Ja, Profesore, hoćete nam vi nešto reći o Trebavskom zboru, čega se vi sjećate, vi ste malo mlađi od ovih ljudi, ali sjećate se kako je bilo, pa da malo to gledaocima prenesemo. Nismo mi profesionalna televizija, ali da zabilježimo ono što će ostati i kako je to bilo, da malo ispričate nam. Drago mi je Drago mi je, oče Gorane, da si ovo organizovao, da se to pošalje poruka našim ljudima, ma gdje živjeli. Moj stric on je malo prije rekao da je zbor formalno počeo 1921. zahvaljujući tadašnjem proti Savi Božiću. Danas je protos u red Danas svetih. je on, hvala Bogu, ima Boga i pravde da je sveštenomučenik postradao za Hristovu vjeru i za svoj narod Trebavski. Ja kao dijete, negdje 84. sam dolazio sa svojim djedom i bakom i roditeljima i stričevima ovdje. To je bilo vrijeme bez nikakvog puta, dolazio se sa konjskom zapregom, pješke iz svih krajeva Trebave, znači od Kostajnice dole do Skugrića, do Modriče i tako dalje. To je bio veliki zbor, baš narodni zbor, gdje se narod okupio. Ja se sjećam, to je već malo popustilo, bio je drveni krst. Sjećam se našeg oca Bogdana Todića, koji je bio tad mlad sveštenik, gdje je držao molitvu ovdje na ovom platovu. Ali malo prije sam rekao, što je najvažnije, i naša nas crkva tome uči, da poslije stradanja dolazi znači nagrada od Boga. Evo vidite danas, ovo je raj na zemlji, ovo je manastir i naši monasi ovdje koji služe svaki dan molitvu Bogu. I to je veliki uspjeh. Zato pozivam naše ljude, ma gdje žive, da svake godine odvoje vrijeme, da posjete ovo svetilište Svetogorje Trebavsko, da se napune duhovnom hranom, da bi nam život bio lakši i ugodniji. Još jednom se zahvaljujem puno svešteniku našem ocu Goranu na ovom prilogu. Živio. Ja godinama pokušavam da snimim jednu ovakvu emisiju, da prošle godine sam pitao ljude kako je to izgledalo i kažu meni ljudi kako je bila prašina, koliko je visoko drveće dok se igralo kolo, da je tako jedna prašina bila. Pa moram i ove naše sestre koje su obukle narodne nošnje i koje su došle u pregačama, zamolit ćemo i naše sestre, naše majke ovdje sa Trebave i Zelinje, koje su rodom da nam i one kažu kako je to izgledalo, čega se sjećaju, kako je izgledao Trebavski zbor, kako se oblačila nošnja, kako se dolazilo, pa da nam i vi kažete par rečenica, zamolću vas. Mi smo dolazili pješke iz Zelinje, Da, uvijek. Zelinje gornje. Ponesemo odijelo i obuću, dolazimo bosi, Bosi? pa se ovdje obujemo i obučemo. Onda nije bilo molitve, nije bilo, tam zbor je bio kod partizanskog spomenika. Dole na platovu? Dole bilo. Koja je to godina već? To je bilo kad sam ja imala možda 18 godina. Pa 60. možda. 60. Pa da, ja sam 43. Dobro. Pa tak negdje. I tako. Jel se oblačile nošnje? Kako Bijele se... košulje, bijele. Bijele košulje? Jel se Bijele. i u pregačama dolazilo? I u Ja, Jeste, bijele. raznih boja bilo. Ja, Nije samo crna, bilo Narod raznih. se tu sreto, družio, sastaju, Družio. viđo. da. Meni su neki govorili kako je tu prije lubence se nosile sa zbora. Kaže, kupe se lubence pa se nosile u sva sela. Pa svega bilo. Pa bilo je, tako. ne znam. Je li isto bilo ko i sad da se Pa prodaje da, nešto, da budu seljaci zaprege, donesu. da se nešto prodaje, da se Iz svira? moga, iz ovdje jakođe sam udata. Čovjek je dovukao sa voloma fučiju rakije nije rakije, vode. Dobro, Vode od 100 litara i prodaje. prodaje u to vrijeme. U to vrijeme prodaje A jel vodu. se rakija pila, jel se rakija prodavala? Ne. Nije. Prodavala se na pijaci u Gradačcu odemo. Smo bili
opština Gradačac. Tam smo išli pješe, nosili rakiju. Radi. Hoćete nam se i vi predstaviti pa da nam i vi I kažete pare? otjerala sam ovcu odavde, iz Radića u Gradačac na pijacu pješke. Znači išlo se u Gradačac na pijacu. Da. Gradačac, u Tolisu, pa gore na Krečane, pa u Novaliće, pa tamo, Znam gdje su Novalići. pa tamo u Gradačac i otjerala ovcu i prodala. Odakle pamtite narod da je najdalje dolazio na Trebavski zbor? Odakle je najdalje se dolazio? Dolazio, svakle je bilo. Pa okolo tu što je bilo to, ta sela. Pa bilo je, Skugrić je dolazio. Tolisa, Poviš, Paležnice, Vagor, dve. jako naš je kuća gdje smo ide to sve Kipovci. pješe uz Noviće. Jel se čekao zbor sa radošću da dođe zbor? A, pa to nam je bilo I ponesemo ručka malo i ovdje jedemo. A očekivano. jel se isto koji danas ostajalo ovdje spavati ili se dolazilo samo na taj dan? Ne, samo na taj. Samo na taj dan. Ja. Nedelja pred Ilinu. Prije kad smo mi Da. bile cure, nema ići kući uveče po mraku. Da, Mi do preoda trebamo doći kući, do sunca. Ja. A gdje mi recite kako vas dvije pamtite popa Savu Božića? U kakvom sjećanju ostao pop Savo Božić vama? Ja sam se spržila, on je mene liječio. Liječio? Starija, ja sam samo u pričama. Znam Kaže za se da je njega. pop Savo doveo i prvog doktora i da je doveo i učitelja. Mene je liječio, na me je pala, prije se bila ona zemljena šporeti. Kad da dijete zaboli, lezi malo višpeći, proće. Sa šporeta se prevali kuvana voda na mene. Majko Ružo, rekli ste da se sjećate da je pop Savo liječio vas. Jest, Da li je liječio. liječio i druge ljude? Liječio je kogod mu se obrati. Moji su otišli kod njega, nema drugog doktora. Je li on bio tad u Tolisi na parohiji? Jest. I on je njima rekao da zakolju janje, da me oblože kožom onom. Dobro. Da izvuče, onda je posle im dao mast da mažu. Ja sam ovo spržilo mi i ovda rebra, vidle se kaj je džigareta. I izliječio vas je uz preživjela pomoć sam. Božju. Čate. Da li još liječe ljude? Podizuje banju u Tolisi je on A osnovu. što je? Mene i djeda krstio moga. A krstio vas je. Jest. Svi znamo da je napravio banju u Tolisi kad se narod morao kupati od tifusa Sve. da se izliječi isto i banju je pokrenuo. Ja se zovem Petra Kovačević. Gdje živite danas? Rođena sam u Zelni Gornjoj, a danas živim već 47. godina u Beočinu kod Novog Sada. I dolazite svake godine na zbor Trebavski? Ne baš svake godine, ali dođem sada, ali dok sam živjela ovamo, bila sam svake godine, radovali smo se tomu zboru. To je bilo neopisano lepo. Ali drago nam je da i svake godine ljudi dolaze iz Srbije, iz da. Hrvatske, dolaze i sjećaju se zbora. Ajde što mi volimo, što ja i Simeon volimo, moj suprug, a što naši unuci to vole, koji su rođeni u Novom Sadu. Drago nam je čuti da prenosite i na unuke svoje Oni to. se toliko raduju, evo i gore sjede. Toliko raduju, oni su sinoć juče došli isto sa nama. Kod mene svi. I svi kod nje došli. U Zelnju. Ne, U Radiću. A vi ste ovdje u Radićima? Da. Dobro, vi ste domaći, blizu. Da, i oni su došli sa nama kod njih i lepo smo sa njima. Ali oni se raduju, mi osnovali sada društvo, tamo došla muzika odavde i prelo, platili restoran. I taj naš unuk, najstariji, on je predsjednik toga udruženja. Dakle, imate u Beočinu, imate udruženje Trebavaca. Jeste, tamo... Koliko udruženje broji ljudi? Pa koliko je moglo stati, 200 je stalo u restoran. 110. Rećeš ti to meni. Da, nije moglo više stati, a inače se javilo još, morali otkazati. Kako narod danas gleda na vas kad obučete narodne nošnje Trebavske? Jel vas zapitkuju kad idete kroz zbor kako je to bilo? Zanima, to nas svake godine zanima kako, jer sad imam osjećaj da neke ljude sramota da obuku ono što je naše tradicionalno. Kako gledaju na vas? Pa super gledaju. Jel vas pitaju kako se zove, jel to košulja, pregača, prsluk? Da, snimio je jedan jako prijatelj naš, kad smo to društvo osnovali, mi smo obukli isto. I snimio nas sve, ispitao nas tako isto i kaže, on baš mi je drago, kaže, ispriča nam malo kao o toj nošnji. Rekao, pa to su naše majke i žene tkale
ručno. Ručno I vezla, jel tkale, tako, da, pregač? ručno tkale, vidiš to, rekao nije obično platno, to ima neke godove i to je jako lepo i oblačilo se na zborove i rekao sud. Ali kad smo rekao mi oselili kod Novoga Sada, gotovo je, to se više nigdje oblačilo nije. Baš mi je drago što smo osnovali to društvo i da imam gdje da obučem. Hvala Bogu. I obukla sam, on se toliko divio, a kaže, hoćete mi ispričati ko je to sve vezo? Rekao, sve ja. Svaka čast. Pa kad? Od 15. do 20. godine. Znači čuvate ovu nošnju kad ste bila mlada djevojka. Jeste. To je ta ista nošnja. Ma još bolje imam, nisam najbolje obukla. Šteta da vam Da. kažem, šteta, niste znali da ćemo vas Da. Imam još jedno bitno pitanje, a pitat ću to i mlađe na zboru. Kako vama danas izgleda Trebavski zbor? Pa mnogo drugčije nego pre. Prvo prije je bio zbor, a sad su to pretvoreno malte ne u vašer. Sad je ovdje vašerište, dođe se ovdje pa se spava, pa je puno auta, pa je napravljena prašina, narušena priroda. A prije je bilo, ljudi su dolazili lično zbog da se druže, da se sastaju, da se sklapaju prijateljstva, da se momci i cure upoznaju, da se žene, da se udaju, da se iznese sve što ima najlepše ovdje. Profesore, vama pitanje. Da li postoji nešto što bi se moglo uraditi da ovaj Trebavski zbor izgleda još bogatije, još moćnije u tom smislu? Kako vi danas vidite zbor Trebavski? Znate, oče Gorane, mnogo se toga u zadnjih 50 godina promijenilo. Naravno i nabolje, a nešto i, nažalost, nagore. Neuporedivo je manje ljudi danas nego što je to nekad bilo. Iako su danas uslovi života neuporedivo bolji, većina ljudi ima automobile, ima asfaltni put koji je Duga Njiva povezana sa Modričom, Dobojem i tako dalje. Ali neki procesi koji se dešavaju u svijetu, nažalost i mi od toga nismo imuni. Ali ja sam optimista prije svega iz jednog razloga što naša Srpska pravoslavna crkva koja vidi daleko, puno dalje od običnih ljudi, običnih smrtnika, naše sveštenstvo, naši monasi, oni su garancija da će ovo opstati i uvijek se ovako na neki način odvijati taj sabor Trebavaca i oni ljudi koji naravno žele da ovdje da dođu. Naravno, Da li vam izgleda ovih godina zbor da je manji od prethodnih godina? Da li nam narod odlazi zaista? Da li nas dođe dovoljno kao... Ne dovoljno. Da li nas je manje svake godine na zboru? pa vjerovatno manje, ne mogu sad to dati preciznu mjeru, ali suština u tome da znači, budemo ustrajni, da se uvijek borimo i da slušamo našu crkvu i naše sveštenike, da se družimo, da odvojimo vrijeme. Jer srpski narod kroz istoriju je poznat, održao se kroz saborovanje, gdje su velike odluke donošene, najpoznatiji slučaj Takovski sabor gdje je knez Miloš digao drugi srpski ustanak i tako dalje. U datim okolnostima istorijskim to je jedini bio modus da se ljudi sastanu, da donesu neke važne odluke koje su bitne za narod da opstanu. Tako je bilo kroz istoriju, ja vjerujem u danas drugačijim modifikovanim oblicima da će to i buduće biti. Ja sam veliki optimista, bez obzira što ovo možda, slažem se s vama oče Gorane, da je manji broj ljudi u odnosu na neka ranija vremena, ali ja sam optimista, to će opstati, jer srpski narod je proživio mnoge gore stvari, pa je opstao, tako da i ovo da vjerujem da ova ljepotica naša Duga Njiva i ovaj manastir koji je stvarno jedno duhovno sjedište naše gore Trebave i hvala Bogu da sve dođe na svoje mjesto, da pravda Božja pobjedi i da budemo ono uvijek što smo bili. I na kraju pitanje, poruka koju vi želite poslati našim gledalcima i sa Trebave i šire, a odavde sa Trebave da čuju neku poruku. Najvažnije je da se družimo, da se saborujemo, da dolazimo na ova sveta mjesta. Na taj način pošaljemo poruku ne samo našim prijateljima, nego i oni koji, nažalost, nisu nam prijatelji,
da shvate da smo mi narod jedinstven, pobožan, odan našoj crkvi i da nema te sile koje će nas u tome spriječiti. Hvala vam. Koja je vaša poruka koju vi možete poslati gledaocima i na Trebavi i dalje od Trebavi? Pa, ja bih poslao poruku najviše mlađim ljudima da se okupljaju, da čuvaju svoju tradiciju i da poštuju starije i da slušaju starije i da slušaju naše sveštenike i da dolaze ovdje obavezno na Dugu Njivu, našem manastiru. Ko prilazi manastiru, taj prilazi i ljudima i uvijek će se dobro osjećati. Djede, koja je poruka koju ti možeš poslati Trebavcima, a i ovima šire oko Trebave? Tu sam rođen i ovdje sam živio, ovu zemlju obrađivao, ovo je zemlja bila Marića, privatna. Dobro, Josip Marića je bila. ko što za Josipa Marića. Jesam. On je dao kod kuće rođacima svojim 7 duma zemlje, pa poklonio Ima tu i grob iza. 7 duma zemlje Odošao manastiru. u kući. A ovo je sve bilo Marića, dole Boris bio na ulazu. I tako da sam ja kao djece dolazio ovdje na zbor svake godine, izlazio onako i bos. Dragi moji Trebavci, još jedan put ću iskoristiti priliku da vam se svima zahvalim. Hvala vam što ste za moj YouTube kanal dali odgovore na pitanje o Trebavskom zboru. Hvala vam da ovo ostane zapisano, da ljudi vide kako je izgledao zbor, kako danas izgleda zbor, odakle je se dolazilo, zašto je bitan pop Savo Bož, danas sveštenomučenik čije se mošti nalaze ovdje u manastiru. I još jedan put hvala vam i da će Bog da se i dalje viđamo, da se okupljamo i da ovako lijepim temama pričamo. Hvala vam i Božji blagoslov da bude sa svima vama. Živjeli. Odlično. Rekao bi da sam ovdje, kad išao sam redovno u crkvu na molitvu. Hvala Bog, djede. Jeli- Šajkača mi se sviđa. Trebavska. Koliko je stara? Kako sam ja za momkovo, ja sam nju nosio. Nosio moj djed, nosio moj otac i ja nastavim. Nek se živi zdrav, djede. Dobro je, dobro. Hvala vam. Hvala. Vidimo se ako Bog. Živjeli. Pomaže Bog. Bog tvoj. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Milan Miljanović. Iz Osječana. Ja, Zoran i Tošć. Došli ste danas ovdje na Trebavski zbor na Dugu Njivu. Jesam. Da mi recite, ono što nas zanima za ove kadrove, čega se vi najviše sjećate po pitanju Trebavskog zbora? Kad se sjećate da ste prvi put bili ovdje? Bio sam 59. 55. dolazio sam kao golavac. Kako je tad izgledao zbor Trebavski? Bio ovdje, bio je, nismo mogu pregledati svijeta. Odakle je narod dolazio sve? Dolazio je najviše iz Posavine, sva Posavina dole. A Trebava? I Trebava. Kako se narod oblačio tih godina? Oblačio se kako, sve se znalo kako je koje selo. Sve se znalo po narodnoj nošnji kako je koje selo. Kako je koje. To je dobra informacija. Osjećan, Korušan su bili bolje odijelo od Osjećana. Bilo bolje? Bolje. Osjećan si imao bolje odijelo od Čivčija i nas gore Brđana. Dobro. A Posavci su bili obučeni koji sad. Koji sad? Koji sad. I znam kad je, bio sam golavac kad su četnici vam bili kad je nosio šaća večer. Četnicima? Ja. Njima je se moralo nositi večera, a oni su u noć čuvali selo. Koje to godine bilo? Pa to je bilo negdje 40, 8, 9, 6, kad je bilo. Ili su on dugo zvali. Kakav je bio život tad na Trebavi? Je li bio težak? A bio je život. Je li se teško žilo i zarađivalo za život? Pa mi smo svi išli prijeko. Koliko ste imali vi braći i sestara? Ja, bilo nas 11. Jesu svi otišli van da žive? Nije. Sve 4 brata ostalo na zemlji. Ostali na zemlji? Ja, i čeri i sve. Otac je uzmeo zemlju i svi smo živili na zemlji. Kako je bilo vrijeme? Je li bilo sveštenika u to vrijeme? Ko vas je krštavu na Trebavi?
Jel dolazio sveštenik? U Osjećanima. Jel bio sveštenik u Osjećanima? Ja, Sjećate li se kako se zvao sveštenik? kako se ne sjećam? Znam, sjećam se Popa Antića, ne znam kako mu bilo ime. Jel njega. Predo, nije? Ja, bio i Predo. Predo je posle bio. Ja, A prije njega bio Antić. Ja. A kakve legende znate o Popu Savi? U Popu Jel Savi, Pop Savo dolazi u Osjećani u o Koški? Popu Savi znam da nikad tu nije znao napraviti spomenika. Nikad mu nisi dal napraviti. Nikad. I kad sam ja došao iz armije 65. Kad god je zbor, dobije se aber od policije da nema zbora, ne smije se ići. A momci samo idu. Samo idu. Samo idu. Milicije bude po 10, po 20, ali zbor, raja samo ide. Pa jesu rastjerivali, jesu branili zbor. Nije Znači, su rašćerivali. ali su prije to govorili da ga neće Nema biti. zbora. Nema Da zbora. se ne ide na zbor gore. A, Pa jel se u to vrijeme održavala neka molitva ovdje na Trebav ili je bio samo zbor narodno veselje? samo zbor. Samo zbor, nije bilo molitve. Jel ovo Ne. bila čistina, teren bio čist? Čist teren, ovo je čovjek dao njivu da se ne pravi crkva. A jel pamtite vi vrijeme kad je iznošen krst da se moli Bog posle rata i prije rata? Ovog zadnjeg rata. Pa on tim kad je crkva napravljena. A prije tog niste bivali kad je iznošen krst i kad su bile molitve? Ne pamtim, Ne pamtite. ne pamtim. A vjerovatno je iznošeno. Jel se kupovalo išta na zbor? Jel se išta prodavalo u to vrijeme? Lubence, Ja. pivo, rakija, bilo šta? Jes, prodavao se rakija, piva nije bilo. Piva nije bilo. Ja, lubenica je bilo. Jel se pekli ražnjevi koji danas ili se donosila prije? Jel se prije donosila hrana? Peku se ražnjevi, Pekli se ražnjevi. ali rijetko, sjedatnje bilo. Kako izbil puteve prema Dugoj Njivi u to vrijeme? Blato, Blato bilo. blato. Blato. Kad pođemo kući, svi izvijemo cipele, podara cipela. Koliko pamtite naroda da je živlo na Trebavi ili to niste znali u to vrijeme? Nije. Niste. Kako vi pamtite Popa Savu? Mene to zanima. Jel bio ljekar, učitelj, dobar pop, šta? Kako je ostao u sjećanju vama Pop Savu? Pa nije bio pismeniji čovjek i za ovo područje. Najpismeniji. To je jedini čovjek što je popuk Boga. On je osnovao i školu u Tolisi, i banju Pa u Tolisi i pričao o vazdušnoj banji. Znači, pamtite ga ko mudrog čovjeka Pa tog vremena. sve on bio. On je sačuvao narod Trebavi u ratu, da Svi znate. bio nepismen, da nije bilo njega. Svi bio nepismen. Hvala. I sad ovi dođu i mole se Bogu, što nijesu dali nikad pravdu. Koja je poruka koju vi želite poslati gledalcima sa Trebavi? Šta je za vas danas upečatljivo? Kako danas izgleda zbor? Ima li neka poruka koju vi želite uputiti mlađima? Da čuvaju Ima. zbor, da Ako ostane ovako, nema tu za 5 godina, neće biti niko. neće biti zbora. Ali sinoć je bilo više svijeta, da vam kažem. Pa bit će. To Sinoć je bilo par hiljada ljudi. Imaju ljudi kola, pa Imam idu. osjećaj da je Da više nemaju auta nego ljudi. Da nemaju kola, ne bi niko izišao. Niko, to podržavam. Hvala vam. A ja bi izišao i danas znam pješaj. Svaka ti čast. Hvala, živ i zdrav bio. Nek te Bog poživi. Hvala ti. Dobro. A uvijek su htjeli praviti spomenik Popa Save. Uvijek. Potencirali su ljudi. Koje to godine bilo? To, dogod se nije zaratilo. Uvijek je potencirano da se pravi. Ali kako vi Ali nijesu smjeli svaliti onoga spomenika do. Subnoru. Uvijek su htjeli svaliti. Ilija, brate moj, šta ti pamtiš da ti je nešto u sjećanju ostalo sa prethodnih zborova? Pamtim jednu ljepotu, jednu dobrotu, fine ljude. Pamtim kada se ovdje voda na 2 izvora tražila i čašama kupovala voda sa izvora i kolo igralo od kraja do kraja zborišta. To pamtim sve od 60. godina. Koja je poruka koju ti želiš poslati danas ljudima sa Trebave, a i onima koji nisu sa Trebave koji dolaze na zbor? Poruka da nas što više dolazi, da posjećamo oni stari, naš običaj, ljepotu, duhovnost. Predstavi sve odakle si. najbolje. Pomaže Bog. Ja sam Miloš Lukić iz Novog Sada, Beočina. Rodom odavde. Tata mi je rođen na Trebavi, u Riječanima. Svake godine dolazimo da posjetimo zbor Dugu Njivu, manastir. Kako ti danas izgleda zbor na Trebavi?
Pa dolazimo u posljednjih 5 godina. Bio sam pre 10-15 godina i sada u posljednje 3-4. Malo se to, kako kažem, podiglo na viši nivo i uzbiljilo i mnogo je lepše i bolje, ima više naroda, što je zbog čega smo i tu ovdje i došli. Jel dođete ovdje, budete par dana ili samo na dan zbora? Dođemo na više dana, zavisno od posla, petak, subota, nedelja, ponedeljak. Jel ovdje kampujete ili negdje budete kod nekog? Uglavnom kampujemo, ali da će Bog i da budemo na svojoj djedovini. Koja je poruka koju ti želiš poslati ljudima sa Trebave, Trebavcima i svima ostalima? Moja poruka je, stariji ljudi, oni već znaju i dolaze ovdje godinama, ali mi mlađi smo se malo ulenjili i ne privlači nas ti stariji običaji, tradicija, vera, pravoslavlje. Da ti mladi dođu ovdje kod nas i da posjete ovdje i da obiđu svoju djedovinu, šta već imaju, ako ne, bit će dobri gosti kod nas, mi ćemo ih ugostiti. Hvala ti. Kako danas izgleda Trebavski zbor? Danas Trebavski zbor izgleda solidno, ali su prije bili bolji zborovi. Prije 30 i 40 godina je bilo više svijeta i... Kako je izgledao zbor prije 30 godina, zanima nas da čujem. Pa izgledao je što je bilo više porodičnih druženja. Nije bilo voliko šatora, bilo je mahom porodično druženje. Jel se igralo kolo? Kolo se igralo po 12 sati. Gdje je tačno bio zbor? Na sadašnjem zborištu ili ovdje gdje kapija? Dol niže je bio. Dol niže. Bile su tribine i tu Kakve su bile tribine? Drvene tribine, tu su pretežno... Jel svirala muzika? Jes, svirala je seljačka muzika, violina, šargija i... Jel svako selo dolazilo u svojim nošnjama? Jest. Bilo je više nošnji, bilo je raznih običaja. Odakle ste vi tačno i da nam se predstavite? Ja sam iz Crkvine kod Šamca. Dolazite redovno, ja vas... Redovno, 50 godina, svake godine sam ovdje. Budete ovdje po par dana, ja vas vidim svake godine. Budem i malo... Koja je poruka danas svima i sa Trebave i šire? Da se svi okupljamo ovdje i da ne pravimo razliku jednu između drugih. Hvala ti. Pomaže Bog. Bog pomogu, oče dobri. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Srđan Đukić, rodom iz Beograda, korijena iz Riječana, Gornji sa Trebave. Tradicionalno moja porodica se bavi prodajom pečenja, pića na Dugoj Njivi. Kako ti pamtiš Trebavski zbor? Uvijek, ove godine poseban način, vrijeme nas je ispoštovalo kao što nikad nije, kap kiše nije palo u 3 dana, slava Bogu. Pamtim ga po veselju, radosti, skup svih Srba, sabor, ljudi iz inostranstva koji dođu da obiđu svoja imanja, domaćinstva, roditelje. Koja je poruka tvoja ljudima sa Trebave i šire? Družite se, veselite i zdravo jedite. Zdravi bilo.